thirikari kuntu kwa mbere kintu gito agriculture kintu niyo uti wa mugongo kana niyo inya ya ndiguru yonthe tontou na mpara ndene ya ndiguru yetu ya Kenya itiretetwo ni ntu bibingi ni kwithe antu bato tumira ndiguru yao na njira yagirite kintu kia mbere batu antu bakwanda miti ire tagirite miurone ikanyange ndoje especially mibao eo ni prohibited kabisa na ni batu kwa miso kabisa nikaenda ndoje chetu chatumika na njira yagirite. Another thing ito batu ko preserve our forest na njira imwe na rangi especially muno na kwanda miti ya kienyeji miti ira ya kiuchongo mostly neko nyangi nyande guru yetu so ndiko Kenya thirikari yetu ni batere kwa kutegera mantu amwe yau miti ya kienyeji kando na wingi na nyanto bobongwa myundene yao babatere kwanda miti nikende komba kugiria nduguru yetu itha turitegaite fertility tikanyange nikenda tukaza twene iribe kugana to ya kwa body drive uragomba gukareka iyo to ya thirikari bakendera bena toto security kwatuga kinyamanto ya koita mite ya bati kuniswa alafu basoka baetania na uma sinani bakiara zenanto kusu kwanda mite wagita mote no bati kwanda yonge na bakendera bakiolela sana te batayana erianto na ukuma mitho ne anto bakiura ankokwo na koita mite ovyo viba bati kwethira bakiarie na anto na watu katoto security reo ne kenda tukaomba kuona mbura na mpara yombe kuthira. Thirikari ni bati kuenderitha mbere kiroto kia Wangari Maathai thati bwega tumenyere miti na tucoke twande miti ko wingi. Number 2 ikubati kwa kwina njira cia guseva roje ndambura juraga mbinge ibwega roje rotwike store ukaigwa bwega kendera kwaigwa kwina kiangazi rwiro rukaya rugatumika and then ikubati kinya ukakwithira kwina njira inge mwanya cia kurutana antu bakarutana no ndunya bobongwa kwina reta wa individual water storage mtu akamenya bwega gasi akaigaroje matangina na so antu bakamenya gustoroje kenda wa kwina reta wa civic education kinyantu na bobongwa no ndugutana civic education wana thirikari kanda mite antu bakathio tugo bathi bateme mite baruthe makara bende kenda bawata mbeca kwiba bati kumenya besides kuona mbeca cha kwenda mite nambi iba bati kumenyera their own life ukurukira civic education na enu ni nya thirikari no itumire nya mbeca kucheria antu kabagurira range na bakathi bakirutana ganto iguru rya kumenyera mite na iguru rya gusave roje ya preserve roje kwa ibweka kurudwa a serious civic education ne area empowered by the government ati ukuro turetera roe rwekirwa na ara rote kutena roe na baraba kuthangika bashughulikirwa na kithi mite mithu ne karekotemwa na baraba shughulika ira manto ya yambia kuya mite na roe yu ya shughulikirwa nonto ikuwa bau wake lakini batoyorasia bagozo thirikari kintu kiambe buru ni kwanda mito mite yandu kwa wingi nonto mite ni eleta mbura na areas cia Rwanda na nakuthi na roji kwenjwe dams nikienda bakaomba kuthura na gerura runthe na watume wanjire kariu alafu kwena mbor kwena kwenja roji inde bakaenja roji inde roji kaenjwa inde nonto thirikari na inya batume anjenereta kubwa ndoji ri kuma inde uru cia atomwa igeta na mindene na rasieta na pipes nonto thirikari baino weso ini case inimero batwe twena miuro mingi muno twena miuro Mount Kenya twena miuro Nyambene na miuro tukiyo mitumiro kwa gire tokilokira thirikari still kwamba kwitha kwena roji especially kutokuma lare mutuate weta mbere na ara kutendo uchi lakini kwambiriria maidi thatu kwena ndoji kwa ndoji ile cie Mount Kenya na ndoji cie Nyambene ito no to stumire inimero county na tukatha twena ndoji tukatha kutena drought solution ekari ya dire antu bekirwa ndui na kuthina ndui kwinjo mbwao no tukwina Rwanda imwe tina ndui ciumbo kinya kukenjo mbwao for example kone the Rwanda cia Turukana kona tibine kona bura ngamira yukwa ng'ombe na antu bakathirika ku sana mitho ira ina mite kana ire kuma yonto ya ndui ya ira ciotoma antu bathira ite ebuethwe kana ikaru thirikari nikenda antu batikone ukame bo thirikari bati kubwethia kenda no ntuboka viliana na kiaramo ibati kuendelea utonjira ndoje nonto ijenja wache iburuti inde yachoka yeni karinji antu kuivathi mitho na thirikari ongo ibati ukaria mitho ikinya batu wananchi tu ingo itu bati ukaria mitho
nonto kinya mbere ne ananchi bakaraja mitho bobongwa ikwari na mbura enene bongo boele na bothirika ne bati kwa maila baba yandikite kubwithia mitho nonto muntu amba kuya akwenda beja muno akendelea kwendia mite mwitho akendelea kuria mite akendelea witongia wengwa nonto na kumenya thirikari mutura nziva itanange atia guku kwa Rwanda thirikari ne bati kuregulate baba na kumenya baba kwa mitho ya bamenyera boboya yachoka thirikari ya sponsor kwa thani vijana paka umethia mite kenda bongaila kenda banda mithone nonto thirikari kendelea kufandi vijana tukaendelea kumithia mite tukanda na mithone nonto mitho inge mitho kinyo kya ko ile onto ya nao mitho ni kuingiliwa muno na ite mawa no thimite kubithirwa replacement ko inge yari kwa onde wa thirikari ne ande mite ne bwithe campaign ya kwira antu bande mite nyamite yara tambura ora wanda mite ate mbura bagona nya nara baumite impara muno anti bande mite alafu thirikari ni athira baba bataurwa imbura thirikari nenje malinya yara tawanda kenda antu bomba tatho roi banye nyinge pio na bagara gonja ndo me antu bagandiro kuimpara na dero gone kana na antu bare